Rakia hormupen ben bang hinia bang phu raikom sai khari deng kachingna. Jirikin deng along corona ingprim kachipi pela pen osomarapan ingprim kipi dundia putak cerok tokamai kangni. Non ke bang jia ke legalong ke Mongol Singh timong apan ke nang nilu pasi Hamran constituency arara tumpen ke hang. Karbing nong life abirta ke langje phan kachong hongding bang pubang pidon phan setami nilisami juli bebe hen ban kardom bajiriglo kardom pina birtang ton pen thana mixena kedam tang jang mi poni phai inkoira isirni ada por phai kebra chiti ma por malom khat khati raikom sai khia tumpen ke ton ke langa sai ke deng pora hut bike pen ke bang hinia bang phuat tumalong pen rakia khormu ke nebdon long kirika khorba mahut sabun ke thaba homalong pen heroin homni Nepdun long cheglo. Kado kabe pangrum pet pen gramin kora troxy social drugs raikom sakyatum chepari deng pon longlo. Bangso asaya long kalitang Sahidul Islam asupo Anamal Hussein arta ningkaning koi Nogong district Pap Baguta Guriasor lapen kalitang Samu Ali asupo Babu Ali arta ningkan inkoy nerkep Hojai district Petal Pukhuria Sorpusi pangthet pon. Birta kelong atengke Anamal Hussein bang arlo kaching thang apen solong si labang so heroin ke patu. Birta kelong atengke Anamal Hussein bang arlo kaching thang apen solong si labang so heroin ke patu. Bonta raikom sai khiatum kire parpi ka joksi neptun long chek. Kadro kabe asai do anta SI Atikur Rahman SI Rajiv Bora lapen khatkhati police station a chokomaratum chapatir piponsi bangso asai pachun pon. Bokajan pen ananterang Karbing long live. UNICEF pen VHAI atum kiramtang jangmini phai inquiry sirni jirikindeng block primary health center along humri dampen corona ang prim pentang lok osomaratuma phan kaprek ang prim kipipe phuthak cherok tokamai kapadupon. Kedamtang ningkan hiniang bong sominda radangalong COVID-19 ke sobur kangdang pulu bajok rara tumpen nangana kisung dulu. Bang sopen ajok India sorkar tumpen det piara do anaphan corona ke sopen ke jok ke long japhan ingprim chipidun ring tilo. Bonta non ke theglong ke first and second dose sang bong adak doko. Lasi bang so the kiri japhan pu akimang padolo. Lapen corona por ahot osomara phan kipipon VPT OPV measles lapen kaprek a ingprim kipiseta aphai ing archet pusi ning jepon. I don't see June body. Oh, not yet June. Lagi dia pun tak ada baju itu area ni. Dek, kita beli next sabta warna ni. Dose kota melo 300 total nani. 300 house nani है total. 300 ni तुम program 10 nan 8 lason है. Ni तुम asa kado we asa 2 mati 35 2 mati. La 10 ta melo 7 8 ta melo है lason. Lamen tok no nanti isi muni japan dulu. Kopi koson pensi lapuson nangke dokok ma bangso atheta ritar lipon bomsi rongrok arlo anta ajo anarlo kiluji aphan mangpon loposi UNICEF aklembang Asis Kumar de ningjepon গাঁও নহয় আজিকালি তো শহরে হইছে টাউন হইছে জিরিকিন্দিং আমার আমি ইউনিসেফ ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ঘরওয়াল লগত ইয়াতে কাম কৰি আছো 1.5 মাহ হল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হল এটু করোনা ভাইরাস যেটু কোভিড-19 আমি দিছিলো যোৱা 1 বছৰ লৈ আমি দি আছো আৰু তাত ফার্স্ট ডোজ আৰু সেকেন্ড ডোজৰ মাজতে বহুতখিনি গ্যাপ ওলাই আহিছে কিহৰ কাৰণে গ্যাপটো ওলাই আহিছে এটু আমাক জানিব লাগিব আমি ইয়াত মানে মানুহ লগত কথা পাতি আছো আশা কৰ্মীৰ লগতে ট্ৰেনিং দি আছো তাক ট্ৰেনিং কৰি আছো ICDS ওয়ার্কার ডক্টৰ youth ক্লাব এনজিওৰ লগত কৰি আছো গাঁও বুঢ়াবিলাকে আমাৰ লগত সহায় কৰি আছে আমি বিচাৰো যে 31 আগষ্টৰ মাজতে আমি এই গ্যাপখিনি আমাক এই কৰাই দিব লাগিব Alang litum rong kilo dahut Asha rong asar SGB atum pen celangsi cerok tokamai padudamji. Bang solong Youth Club NGO atum anta kacerap dun Japan tuning ripon. Alang litum BPH long humri dam detpen hithi irui along ta
street corner amai paduponlo bang somai along mukindur arong asar singphura lapen lina damatung chetong dongsi karbia lampen lamjaidon wang si ilitum katuk kawiarat phansami laso coronavirus ake so pen ka pajok dia phan ilitum katuk kaweta batai si pen batai hini la pen batai ke thom aing prim ke en lap a vaccine ke en lap dia phansi ilitum aphan kadu we phansami isi awareness na program nang padu iglo ase ilitum katuk avestami ilitum la india so mate dak bharat so ilitum katuk ave akhais tamil bang so vaccine endun pen ilitum la bang so coronavirus ake so pen ka chepa jok dia phan nang ilitum katuk ave phansami awareness mate ka tuning ri pon padulo Kheroni pen mohon peron Karbing Long Live Kedam tangar ni yang bong Hamren MSC constituency arlo arata tumpen ia Mongol sing timong aphan ke bang phuing vai nang nelo aka prek mesena bang phule BJP asong along pen nang ingwai pi paminon pu kaning je ponalam birta alo along pen danglok social media long antame phlupan pin bang solama phutha ko ana hokma klar dagalam kachini je aphan ni phai ingkore si ani Karbing Long Live pen ka homri padodamlo Karbing Long Live pen Hamren constituency arlo ka humri da mahut amlong apam mate rong hidi apoling station narlo kramsa rong along rara tumpen kachetong da mahut rong asar pen nang ke thandon ke a hoklo Mongol sing timong aphan ke nilitum nang nilo BJP asong pen bang phuka preksi nang ingwai pipa messi nang toy nang popusi nang chethandon non amlong apam nang le elo la pendak en non na humri bom bang dak rong sahem anang le elo la non dat ini alang itu sami rong lo sinon alang itu dak sidok pen lo selang itu pan open miligi pu pon malam putak itu non aju pona sinon dak frangsi rong sa dom pen sigi di pan alang itu dak lebang surong long don ka ando la pen lebang su arong long kedam chang la social media long eklang lama putak am sami non itu aju pona itu ini bang ke la dan kontinsi rong bang ke no sing kimi ke kedam chang la kita kan kau ciri lo, mon kita kan kau ciri lo, dan itu ambang pangkal sarong dong, mereka di bulan ini tanggal deh, pasti non boy bangga, bang sunang wajib sonte, banyak kami lagi. Bangku kapret. Kongres ningkan krip ho BJP ningkan phopling limlo kecari, setame rong rup kacing thurji aphan nangkelang amat avi. Asinili tu Mongol sing timong aphan ke ahok lo vote pipon thek thelo pusi rong asar pen setami nang thandon voreng abar sailong dundelo seta akaprek rong rup kaching thora bar saile nang piasonte nilitum kroi thekji nasi MS timung ke ticket pak thom anle chewanta nilitum hawar pen ke vote pi thek the vek lo pusi inut sarwa bang phu pen tame Karbing Long Live athengno long pen nang pachini duntu itu cinghon uta cinghon thelo misangkar bihalata kita di tumpini cinghon thelo alang menang anu to pan nangalang adore nengkan ingko bagdo alang ni kasari puta itu pan pang krewelo lati non akimika waye panke ni tumtani nindo lati la mor sing timung le teke long puta me ni tumke anu ka pre la panke pite thelo ni tumge Nilitum umahalang so along don troxy kep do bon setame ICDS a hemave hemso doni kipi pondo lata patang ponpe voreng awar sai ke long dun inuta ave la se Mongol sing timong aphan ke nang nelo pusi aning kipung arara tum pen Karbing Long Live a thengno long pen ningje ponrenti langsung pa center do nilitum don troxy kep bagdo setame nilitum rohingya PS arlo sing nilitum dolo andar ke seta nilitum aphan la non nilit charibo Morsing timung bangke aprang kongres ho ningkan krip ho la penon BJP ningkan pho ningkan koi cari lo sita nili tu phan ladak ICDS center ta la bihe ke center anta nili tu mavi la pen komani ladak nili tu la bangso center lo mitri ke pas la pen BA ke pas atum tadu sita la tum phanta voreng wa side ame nahok ta nili tu phana ti hekel Nili tu maphan lapwa nang kang hoyo je election ahut bang po nang chepachini po lapen vote nang cho hang po monsta me election tang etlo tangte komada monit ma konara sorma lapwa nang deng nang bitu kok po chingki don setame nang thak theset lapuan nang kang hoy nasi Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen mesena bang phule nang ingwai pi paminon posi rara tumpen Karbing Long Live a thengno longpen kachuning ri padopon
tum bang nilitum phan person sin kang hoi lo dam lo pam sor phan bang ke nilitum election tin ta nilitum bang ke IM ta bang la da la pen la election hut ke bang setame nilitum la election juda lo pulutang ke la da am lo pam phan bang ke kai ta nalitum ke bhuta pipi nalitum long pen ke kutapu la pen ko isi bang ke nilitum dampo la da lidar tum dam seta inut bahini dang nilitum lidar tum gangbura tum la son ke claim tum dampo seta la tum phanta nang tum bang kunal sol ho fusin nilitum phan kai ta nang pula dong kamu kampen wiki be Karbeng Long Live lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo nilip blog asa hempen kache koi not adolong kedam tang ningkan ko anpen ni dolong kawe nilip arat kedam ke bang kisung chetong nanglo hospital kedam je phan anta kasik sak thepi kan lo monta nona sarkar pen dolong nang ki kimpia pot ra tumpen kachoro pajirpon Tower me lapen langle avete kang tingku kalong ripule lakha pondet setacho lason si kedam tang anta sarkar nang chelar boma son si ASDC penta sarkar chari chalon lo lapen congress aita ningkan ko anne nang chari lo bonta ni liberat lapen inglong arat kedam ke banga ke joyban long pon pedara son si thek pon long lason si non ke do bom BJP a sarkar jokta ningkan pli anang chari pleng epen nilip arat lapen inglong arat kedam ke bang kisung binong pu mathasi ki thir mochot ingchin sangti cement arlong mate RCC adolong ki kim japhan abar sai nangki piponapot non ke dobama sarkar tim Karbeng Long ke japon Karbeng Long autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr Numol Momin lapen nilip MSC Pobitra Rongpia phan nilip arat ahin pen kachoro mate kurwang thu pajir pondo lapuson ke pa phi hup along rikang ting ko garada phan ke pathe ang ponapot kachoro alam the jaipon choki hola pen Sonjit Kro Karbeng Long Live lakhain ko rapho nilip MSC constituency arlo kidam tang ni phain ko siar ni choki hola indoor stadium along nilip hawar karbi jutang asong atum kidam tang tara langso hawara mai kidun pen nong nam ki me ke wan mate nong jume ke wan the phuthak man na lopen tangka trophy ki pi ponamai pado kidam tang theri ni phai EC pen pho an tara langso jutang aklamalong kapadopon ingdeng plike praner kep karbi riso nimso rong aje chepati ponlo bangso hut nilip hawar jutang ate rangatum pen jutang ahin pangtang ponangji pumathasi do de sangse pen chisik chedang pen chepati dunlo bangso ka chepati dunalong kaddo kabe bang pharo isira phoke mate 150 sose riso ejangatum nilip hawara pharman pensi dunlo lapen nong eta chepalong dunlo bangso jok nilibara ratum aning karong chepi ponsi kar chamai padapon bangso along kese amai phubarim bijoy be nilip lems kongchun bang Dilip Singnar Chokiola Thana Maipu Ilisan Timong Hemphu Mukrang Adorbar nilip aro kongchun bang Vida Singkro EPHL sia Song Japo Rajesh Ti Solapen NDF Maipu Bilisan Terangatung Chetongdo non ke bang jini phai inquirer ke barni loring thepialong India Prime Minister Narendra Modi ke bang je hut KCS Central Committee kapin kharateng pen nilip KCS pen bang pharo isira phoke bracket thomatum kidun japhan chisik chedang ponrinti so long nilip KCS jonahin pen to best participants award haso award bangke let kawan NTP award awesome so tak nilip best participants pansi akai do sintonum mansi nilin kan pajir punno basi aso ke pajir anong events tame nilin khidam doloje ki bang journey bangsu nilibalong aru se cultural hin itum kerai kom na participate pon itum ke bang ji awin kimi tum tu pon ko si ko ni khidam bang dolo ana tum nilip kal festival oi per na dam tang to plan kidam pile kisung katora son na tum duma na tum pathak pile na ka ko na kachini pa ji pan nilip labangso kisia jon mangke tu actually la itu nilip zona present na se aran tu nana do committee sili chini ji bung samme nil tum ke thai dunno an as well researched at nil tum thai no am da si financial jitu si crisis of program ki butu choki hola pen Sonjit Kro Karbeng Long Live
Lakha Kresir Cap, Dhansiri MSC Constituency along, Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Dipusa, Amithanga Radapan Kelang, Kapang Kreajok, Rong Kresia Rong Radatum Chelangsi, Karbi Anglong Autonomous Council CM, Dr. Tuliram Rong Hang Arideng, Kedamtang Jang Minipai, Inquiry, Pinpuralu, Kapalidam. Kedamtang ningkan ko anpenloni Karbi Anglong Autonomous Council along Pradip Dipusa EM Nangman Detpen Dhansiri Constituency alot hangnat kaching thorang thek ke thek long ave la sojok dimasa ralatum niso terang pialong kachirap kachito dunja phansi chesik chedang pondo kaddo kabe rong kresia ralatum kedamtang jang mini phai kresia ni KAAC CM rong hang aboha long anwangsi EM Dipusa phan ningkang samse apin puralo pajirang Lasing non ke bangji MSC election ke niso terang pia phan kapahai je phan sinitum dimasa aralatum nang ke chonalong CM pen setame cherap chetodu nangji pusi kachuningri padopon Holoni kuribo bisora mane holoni hoise nitsoy hoise hoboi hopol hobo holoni mane yat ami বহুত টেঙা খালু মিঠাও খালু তিতাও খালু তাৰ পিছত আমাৰ ক্যান্ডিডেট হল কলা বগা কোনো ধৰণৰ চাব নালাগে আমাৰ ক্যান্ডিডেট লাগে অকল মন খোলা মানুহ সাপা সাপি কৰা মানুহ যাতে কত যাব লাগে কত আহিব লাগে আমি মাতিলে আহিব লাগিব আমকত এনেকা প্ৰগ্ৰেছ বিলাক আমি কি কৰিছে এইবিলাক দেখুৱাব ডকা ফেজাত একেতে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব লাগিব এনেকুৱা ক্যান্ডিডেট আমি লাগে নহলে আমি এই আমাৰ 19 সমষ্টি কেতিয়াও উন্নতি পথত নাহিব বুলি মই এই কথাটো মই মানে হেৰি ৰাখিছো আৰু Nitum dimasa khe tum council along EM MSC ang hoi ingni dunlong lokapita Dhansiri Havara phan kapaching thor ponje phan ke aning ke hangabe modani so terang PK ke damtang MSC election along remder phisetame ami thanga khia datpen Dhansiri Havar arlu along ringwell long phok kep so se piponthe modani litum dimasa khe phan ningkan ingkoira pho ke pahai ke thangnata abidatlu pusi ning kipungpen Dhansiri aratum ning jepon মই ডনশ্ৰী নিবাহী 19 সমষ্টিৰ মানুহ আজি প্ৰায়ভাগ আমাৰ সমষ্টি 19 সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ হক্কত নাইবা ইমান দিন হল যে 25 বছৰ কাল এই ডনশ্ৰী এলেকাত 19 সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ সফল হোৱা সুবিধা দেখা নাই এই সুবিধাটো নোহোৱাৰ কাৰণে 25 বছৰ কাল হৈ যোৱাৰ পিছত একো আজি ৰাস্তা ঘাট ভাল নাই আজি কুয়া পানী যোগান ধৰি ভাল একো দেখু পোৱা নাই দেখিবলৈ পোৱা নাই তাৰ পিছত ৰাইজে গৰীব দুখীয়া হা হুজুক একো পোৱা নাই আমি ইটো কবলৈ বাধ্য কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মই ইটো নকলেও নহব এতিয়া 25 বছৰ কাল যদি ডনশ্ৰী এলেকাত এতিয়াও জিলিকি হোৱা পিছত জিলিকিব মই দেখো পোৱা নাই ময়ো বহুতবাৰ নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ পিনা বিৰটা গেল পঞ্চি কাংটনিকলো দমি থাক মে আৰ্নিকিমে